ka mina tsitsa ni bela ora ya khumemberi na kona ku Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makombandela mina ni khalanga Pet Matebula ni n'wana rismato wa jimo xihlango maxingirtano wa chacha na makunela vandanda kunjani Africa Dzonga kunjani wingisoro mina ka vera ala mupane ka hisa vera ku hisi na munhu leswi namuntlha hi ndlela yale se kambe timhaka ti tele leti hi nga ta ka hi bula hi tona hi bula na mera wa masipala wa Greater Tzaneen ivi hi bula na vandawulo ya mati na Nkululo kambe sweswi ndaka leswi a swi khataleki leswaku rhumeriwa ka CCM xi ri lexi xa ku va na xidzedze sweswi ku ta mikhukhula se ni tshemba ku va na swo tala leswi va nga hi byela ku swona tani hi masipala hi la ku bula na vona ivi loko hi heta ku bula na vona hi ta bula na va masipala na va ndawulo ya timhaka ta mati na Nkululo hi twa ku xiyimo xi njhani hi madamu ya hina na damu ra Tzaneen ku na swihehlo swa ku ongeti ri le ku boxekeni va tiva yini vo va ta hi byela va ndawulo va tlhela va hi byela ku timhaka letiya ta mati lama le Giyani va ta teka nkarhi wo tani hi ku lunghisa kambe sweswo hinkwaswo mingisero Munghana Lonene FM kwala ka Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM ku haxela 2 hi Xitsonga xa nhlawulo so sungula nhlekani lowu kusuka la studio 2 hi le Polokwane a yini ka meyara hi ku hina hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona amkeleni meyara Gerson Mlapshani hi twa ku va ri yini tani hi masipala wa Tzaneen hi ndlela le tatana Mlapshani meyara inhlekani mi amkerile ka Munghana Lonene FM na ku vuyisa ka lembe lerintshwa happy new year lembe lerintshwa tatana kalanga ay mani kalela masiku lama meyara a ni swi tivi ku mi hanya kwihi masiku lama ni kona tatana ni kona a khetsa swinene meyara a hi sunguleni la loko hi ka ya ka khisimusi tindhawu to ta masipala wa Greater Tzaneen ti vuye ti khumbeka hi xidzedze sweswiwani ku na mikhukhula hi la ku tiva ku mikhukhula yona yi mukhumbi ku fika kwihi kambe a hi sunguleni leyi a hi nga si ya ka khisimusi ku tanihi masipala a mi khumbeke njhani meyara moni xaveta vayingiseri va Munghana Lonene na ku lava ku tlurisa mhaka leyi ya ku ri ku na van'wanyana va hixini mhaka ya khombo leri ri moya wa vo u tlela hi kurhula ku vula ntiyiso hi ve na matlhadwa ku dya khisimusi on the 26 mi nga hleketa ku ku huma khisimusini a yi dya kahle ku humelela nghozi yin'wanyana yi nga yi twisisi na ku ri humelela kwini haleni Tzaneen ivi hina va ku sungula ku va na matlhadwa a mhaka ya ku moya luya u teka tindlu u wisa na mapholo a electricity u wisa na mirhi u tala mapatu vanhu va hina va nga ri na ndhawu ya ku tlela a swi twisa ku vava na mati ku ve na ti-problem se mara i mhaka ya Xikwembu ta ku yini tanihi ri masipala hi endle tipulani hi endla ku ri hi vulavula na other stakeholders hi va pfuna se swi vula ku timhaka letiya ta moya na loko mi languta leswi a swi onhake hi nkarhi wa moya ku nga tiyindlu ti hahluka miako ya mfumo kumbe ya vaaki sweswo timhaka ta gezi tanihi masipala se sweswo mi tiva se swi tshamisekile sweswi ku vula ntiyiso mhaka ya tiyindlu ni nge ri swi tshamisekile mara ni hleketa ku lava va khumbekile hi va pfunini van'wanyana hi va lavela matende van'wanyana va ha tshama na ti-relatives ta voho hinkwavo sweswi ni nga vula ku ri va ve safe iveta yi va endlela na okay a ni swi tivi ku endlekeni laya a na ha lata ku yana ni mahlweni meyara ma heta tlhela ka vona hi ya twa ku va ri yini hi ndlela yaleyo tatana Ndlala loko ri ku ve le ofisini na koho mi nga chavi ku hi nyika nomboro ya riqingho ya liya mi nge landline hi kota ku va fonela hi yona loko ri ka va kona ka vula hi ta tlhela hi ringeta hi riqingho roroleriya kambe sunguleni hi hundza hi laha sweswo mingisero Munghana Lonene FM ni khomeni mingisero mina a swi ri kule ngopfu hansi ka vulawuri bya mina hambi ku ri meyara ku va hi nga ha yisanga hungu leri ya mahlweni kambe sweswi hi la ku bula na vona hi va kume nakambe ku va hi languta hi ndlela yaleyo meyara a khensa swinene loko hi tlhe hi hlangana a ma ha kombisa kambe loko ku veni hi nga vha hi ya mahlweni a ni lava hi languta ku loko xidzedzele xa xi ta va xi hundzini
se a hi vulavula ngopfu hi timhaka ta mikhukhula ni vone un'wana kha huwa hi leswa AI andla mikhukhula a komba ku hala xitarateni lexa xa ku nghena tsanini molo xi tele mati me le ku ngheneni emavhengeleni kambe ni swi vona ku leswi a hi swa ntiyiso kambe mani hi twa n'wina ku mikhukhula yona ke mati ke ma mi khumbe njhani endzhaku loko se hi hundzela ka xidzedze sweswo tatana a ni ri ni hleketa ku ri vanhu va nga endli tijoku loko hina van'wanyana hi twa ku vava hala dzaneni mhaka ya mati ya ku kukula ku nghena edorobeni a hi swi vonanga sweswo ni swi vonini swi humelelele giyani hala dzaneni o va mhaka ya tindlu a ti onarini loko ni vulavula hi statistics hi ve na more than 622 houses those that were damaged and hi endle plan swa ku a yi ri na stakeholders va hi pfuna ni hleketa ku ri gift of the givers na SASSA va te va hi pfuna swinene swi kotini ku nyika vanhu va hina swakudya na mikumba na ku endla matende a na ha vulavula hi swona nto ku khumba mhaka yin'wanyana ya electricity na yo a hi vavisekini sweswi a ni hleketa ku ri ku ve na ti-villages those that were seriously affected hi ve na line ya ku ya Nkwankuwa na line ya ku ya Linyenyi va ve na almost 2 to 3 days ku nga ri na gezi ni hleketa ku khalanga loko hi vulavula hi township ya ku fana na Nkwankuwa na Linyenyi ku nga ri na gezi ku ta humelela yini loko gezi yi nga ri kona na mati a nge vi kona a nge pampi mati hi ngo pompi hi nge ha kumi mati ti-village haleni dzaneni ni hleketa ku ri ni fana ni hlamusela mhaka ya ku villages that were seriously affected ni vulavula ti-village ta ku fana na Tarantara na Petamenge Mulati Sidani na Mariveni na Xipungu na Zangoma na Mangweni na Mafarani na Gavaza ni hleketa ku ri ni fana ni ku hlaya ku ri hi ta twisisa ku ri loko ni vulavula nomboro leya ya 622 i ntiyiso a yi onakerile swinene se loko mi nga mi languta xiyimo sweswiwani xa ka xa xi antswa mi vona ku antswa mi vona yini tanihi masipala mi fambe mapfhumba mi endle mapfhumba wahi tanihi masipala ku antswisa xiyimo xa vaaki ni mi twini mi vulavula hi ku mi va kumele matende le ka timhaka ta swidzedze kambe la ka tiyindlu leti ti nga le ku hluphekeni ti kutani ti-stakeholders ti ri yini ni nga vuli mhaka ya ku ri hi endleni hinkwaswo ni fanele na vulavula ntiyiso ya electricity ni nga vula ku ri hayi electricity is restored everywhere yi kona unless ku ri na muti wun'wanyana na wun'wanyana mimbirhi kumbe minharhu mara mhaka ya tindlu ni fanele ni vulavula ntiyiso a yi swi endla ni nge vula ku ri swi tshamisekile mara ni hleketa ku hi vulavula na Coxstar va hi tshembisini ku with no time va ta va ta yi pfuna yin'wanyana mhaka hi mhaka ya mapatu ni fanele ni vulavula ntiyiso leyi namuntlha a ni ndhawu yin'wanyana sweswi a ni vulavula hi swona sweswi ni hleketa ku ri ku sungula mundzuku vaakatiko hi nge vi hinkwavo mara hi ta sungula ku endla ku hi va lungisela mapatu na loko u nghena laha dorobeni Khalanga I know wa fika la Dzaneni wa swi vona na dorobeni ku ri a ku onhakile hi le ndleleni ya ku endla mundzuku va ta sungula haleni tidorobeni Nkwankuwa Linyenye Lexiti na Hennisburg na ma village na hina va ta endla no lava ku kombela ku vanhu va hina va nga yi va heleli timbilu va twisisa ku hi le ku va pfuneni na ku khensa loko va hi twisisini nkama loya a ri na ti-problem a yi ri na vona masiku hinkwawo no na swi twisisa ku hamera hi swihi leswi mi ngeri loko ni mi twini ku va nga mi helele mbilu kambe kumbexani mi va byela va mi yingiserile sweswiwani vaaki ku angarhela mi ngeri leswiwani a ni fambi ni nga va byelanga vaaki va masipala wa Greater Tzaneen endzhaku ka loko hi ta va hi hlangane na xiyimo lexi hi vulavulaka hi xona hi swihi mi nge mi hetisela hi swona mera ni hleketa ku ri mhaka ya ku hetisela leyi ni khumba ngopfu u ve mhaka ya swikolo na swona a hi fana yi pfule vhiki leri ya va ku hela hi tsandzekini ku pfula swikolo hi mhaka ya ku
swin'wanyana a swi tekiwini hi moya kun'wanyana a ku fambeki loko no ri vanhu va hina va nga heleli timbilu ni vulavula mhaka ya mathicara sweswi va siya timovha ta vo kule va famba hi milenge vana na vo va na ti-problem transport a va fikisi swikolweni ni hleketa ku mhaka leyi ni vulavule na management wa hina wa Tzaneen ni twe ni khumba mhaka ya municipal manager Mangwana ku ri na ku kombela the little sense leti yi nga ri na tona a hi ti tirhiseni ku vona ku ri hi pfuna vaakatiko va hina ni vurini ku loko suka mundzuku na Friday na next week hi ta make sure ku ri endla ti-follow up ku ri vanhu va hina va pfuneka. Ni vone kun'wana mite n'wina mi chahiwe mi kha mi ku Greater Tzaneen will recover and we will continue to serve our communities with dedication. Mi vula yini? A ni vula sweswo swa ku vanhu va hina va nga yileli timbilu a ni ri na loko va ri loko wa la hansi u nga hlamali ka wiwa la misaveni mhaka yi ku loko u pfuka u fanele u ya endla yini sweswi humelela we will recover a ni ri we've got a plan hi tiyimiserini ku ri hi tirhela vanhu va hina we are committed will make hayi mhaka ya ku vula ntsena a ni ri hi hlangani va mintirho ya vulavula va ta swi vona ku ri hi ta swi endla hi endlini o mhaka ya ku ri laha misaveni ku vulavula ntiyiso kalanga hina vanhu u nge hi koti na loko endla leswi van'wanyana va ta vulavula swin'wanyana mara sweswo a ni lava ku va fanele va hi twisisa va hi twela ku na hina ndhawu leyi kulu ngopfu hinkwaswo hi nge swi koti at the same time mara hi le ku tirheni hi ta va tirhela. Meyara a khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va hi kota ku va hi bula na n'wina ka vula va ta va kha va swi twa vayingiseri ku ri ngopfungopfu lava tshamaka ka masipala wa Greater Tzaneen ku ri hayi kho mi vula tani n'wina meyara mi ri hayi hi tiyimiserile ku mi korhokela tanihi vaaki hi ndlela a ni kha ni byela na van'wani vayingiseri meyara loko ku tala mati lomu tindhawini ni ku swi sweswo mi nge swi voni a Tzaneen Tzaneen swi swa vo va tlhe va aka na hotela a henhla ka nambu ku komba ku va swi twisisa ku mati ya fanele ya fambisa ku yini se a khensa swinene meya nga vuli sweswo tani leswana vanhu na khensa swinene na ku khensela vayingiseri va hina va hina lona no nkomo mi ni xewetela Mangwani ma byela ku va kala ni ta va xewa inkomo sweswo mi yingisela Munghana FM i mera wa Greater Tzaneen i ntiyiso leswi nga fika swi hlupha ngopfu a Tzaneen a ku ri xidzedze lexiya van'wani va nge a ku ri xidzedze lexiya xi hi komba ku heyi ku le ku teni ka swilo ivi hina hi swi bakanya hi swi ba hi makatla kambe na hamba hi nga swi bakanyanga hi swi ba hi makatla a hi ta ndlayi a mi ta yi sivela mpfula leswi a yinisa swona a mi nga ta yi sivela kambe ke etin'wana ta tindhawu leti ti nga khumbeka mati va kombisa timhaka ta tiyindlu un'wana ni byelile ku hey hala Zangoma ku le ku tikini a ku tirheki mi va twile va kha va vulavula hi kona petanenge na hinkwaswo siya veteri ku sukusela munduku ku ta va ku ri na mi ta tsundzuka ku swin'wana swa vukorhokeri lebyi hetelela byi tika hi ku mi kuma ku a ku tirheki vanhu va swi lava ku va nga ya va ya mi pfuna kambe a swi koteki ma vo mhaka kona se swin'wana swa swiyimo leswi a va vulavula hi swona xikongomelokulu xa ku va hi va vitana hi lava ku va kota ku mi byela n'wana mi khumbekaka ka tindhawu toleto veri gezi ri tshamisekile se loko ku ri ku a ri tshamisekanga ku na lomu va nga swi tiveki ku ri tshamisekile hi byeleni hi ta va byela kumbe mi swi vula kwala moyeni hi ta va byela va ta va kha va swi twa maswo swi pfuna yini swi pfuna ku mi kota ku kuma vukorhokeri hi yo mhaka ku ri na xivulavula lexiya xa Xitsonga xa ku n'wana wo ka nga rili u fela dzobyeni swin'wana mi kuma ku a va swi tivi van'wani va khanselara va tirhi ku hi teka lera la ku a va vileli na ku va tshama ka tindhawu ta njhani mukhanselara nga chavi ku hindza madivana tibini letiya dikulu letiya di vekiwaka a ka hindza kwalaha mpundu wun'wana na wun'wana van'wani va makhanselara a ka hindza hi kwalaha mpundu wun'wana na wun'wana pato ri karhi ya ri pfaleka hi ku vanhu va le ku cukumeteleni ka malakatsa kwalaya ma kha ma pfala patu
loko mi la ku ni mi byela ku hi le kwini nga mi byela kambe a ni le ka xiyimo xo vulavula hi swoswi kambe i timhaka tin'wana leti vanhu i xikombiso xa kahle mukhanselara kha hindza kwalaha siku rin'wana na rin'wana patu ra kha ra pfaleka hikuva vanhu va le ku cukumeteleni malakatsa timbyana to famba na n'wina vo cukumeta timbyana ni siku mi fika kwihi ka swiyimo swo ka ya cukumeta kwalaha hi yo mhaka matiko yo fana na va Japan a va vekeli ti-dustbin kun'wana na kun'wana loko i famba na sweswi a swi fanele swi thyakisa i swi khome hi ra wehe phepha i ki jikajika na swo kwa dorobeni hi leswi i ta ziya kuma dustbin le kule hi ku ve ri laha ku vekiwa teve ko cukumetela malakatsa ku ve ku endla xiyimo xa ku thyakisa ndhawu yo yeleyo mavomaka kona se sweswo mingisero wa mina ni tshemba ku hi ta va hi swi twile yini ni ya twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini ivi kusuka kwalano hi bula na va timhaka ta mati na nkululo va hi byela ku xana madamu ya hina ya yime njhani swi vula yini hi ku minkarhi ya ku tala mi ta twa lembe na lembe ku ri na ku rila ka ku vanhu va le vhale va ku hi la ku khukhuriwa loko ku nga ri va le vhale kwele nkoveni le a Orange River sweswo se hi la ta twa ku ku le ku endlekeni ka yini ku fika sweswiwani ivi hi ta ya mahlweni hi twa na n'wina ku mi khomete hi timhaka hi ndlela yaleyo sweswo hinkwaswo ku hala ka Munghana Lonene FM endzhaku ka loko hi ta va hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va ya yimise ku yini mingiseri wa mina mba twile tatana Hlulani Fanwa Magayisa ka hini ka mahungu ya misava ya awara ya 12 a hi tweneni ku mahungu ya awara ya 1 ya ta va yimise ku yini nhlekani nkowankowa giyani le khapani uyikokahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela n'wana na un'wana u na mfanelo yo kuma dyondzo ku lunghisela vumundzuku bya yena Munghana Lonene FM u seketela mapfhumba yo tlhelela eswikolweni Munghana Lonene FM makombandlela Munghana Lonene FM na Metro FM va seketela vaaki va le mugangeni wa Mbawula ehansi ka masipala wa Greater Giyani lava nga weriwa hi khombo ra ndhambi switichi leswi swi ta endzela vaaki hi Ravunharhu ra 28 Sunguti nongonoko wa swa risima wu ta haxiwa thwi kusuka eMbawula #Munghana Lonene FM #hlayiseka na munghana u kayela leswi eka Afrika wa vulavula hi sunguleni la vamsanda ka timhaka ta loko mi kha mi famba mi vona loko te president ku ve na van'wana va nga vula ku kumbexani n'we ya mi vona ka mi kha mi khandziya helicopter yi ri ya mfumo kumbexani hi byeleni n'we hi n'wexe ku kahlekahle a mi fambisa ku yini ni fambe movha ya mina kusuka Polokwane ni ya Achakhuma ni komberiwa ku ni heleketa president a xihahampfhuka ma xi na vayingiseri a xo va xilo lexi mina na ha xi navela ku xi khandziya I think ni hundzile ka nkarhi walowo valavo va vulavula hi mhaka ya ku tiyindlu ta vona ti tshamile a tiwangi swa tiyisi kambe lexi xi nga xivutiso i ku loko mi komberiwile xihahampfhuka lexi a mi famba i xa mfumo kumbe i xa president ku na leswi va swi vitanaka separation of power muhaxi na vayingiseri xa mfumo wena xi fambisaka president u lava ku ni byela ku a wu se swi tiva ku president va fambisiwa hi masocha u lava ku ni byela ku a wu se swi tiva u ri muhaxi ku sukela khale so so loko no lava ku vutisiwa ku i xa mani ni nge swi tivi mina because I mean a pilot ani mina hi mina ni nga wu kumberiwa ku ni kandziya leswi vulaka a xi nga ri xa mfumo wena u lava ku ni hlamusela ku i xa mani kumbe xa mfumo a ni swi tivi muhaxi na vayingiseri ku i xa mfumo kumbe xa mani kumbe president vo lava xa vona mara mi ngo fonela kwele ka ofisi ya president mi vutisa Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona a hi buleni va ka hina nomboro hi leyi 0860002543 i nomboro leyi nga ta va kha hi tirhisa loko mi lava ku hoxa xandla ka nongonoko lowu kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 loko ri na vanhu lava a hi kula swin'we hi va vona loko va ha dyondza xikolo hi lava ni lava ku vulavula na vona hi mpfhuka va pasa ve ya Giyana va kandziya se kumbexani swi nga swi ri swin'wana swa leswi endlaku ku hi nga swi tivi na ku timhaka ta mati ti fambisa ku yini a Giyani se swi wisani mavasa va vulavulela ndzawulo ya
timhaka ta mati na nkululo ya Afrika-Dzonga hi lava ku bula na vona hi twa ku xana xiyimo xa madamu xi famba njhani, timpfula tinili, ni vone na leri ra Middelthava ri tshukunyukile ra tikomba ku se na roho ri ya kun'wana ri tshame ri vanga swi vulavula ngopfu malembe ndzhaku damu leriya hikokwalaho ka ku va ri kha ri hela mati se sweswi ri nga tala mati a hi swi tivi ku vaaki va ri yini hi timhaka totoleto se yima hi nga heti nkarhi hi va amukela ivi hi bula na vona se Swisani nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM na ku vuyisa ka lembe lerintshwa. Inkomu mahasi na khensa marito ya n'wina swinene na swi leswaku a hi hala ta tikuma hi kandziyile hi ri kwala kusuhani hi dye na n'wina khisimusi kahle kahle se a hi swi tivi kusukela swi fikela ku inkomu mahasi hi xeweta na n'wina na vayingiseri va Munghana Lonene. Xivangelo ku mi dye khisimusi yo hwi loko a hi lo mi vona hi ta nga swi vula leswi kambe se Swisani malembe na malembe loko ku fika nkarhi wo tani mi va mi ri na swiviko swa ku tanihi ndzawulo madamu yan'we ya yimise ku yini ivi ku va na kun'wana mikama yin'wana ku va na ku chava ku nga va na mikhukhula ngopfungopfu ka Vaal River Water System leyi n'we mi yi hlamuselaka kahle yi katsaka na milambu na hinkwaswo sweswo mi ta hi byela xiyimo xi njhani sweswi. I ntiyiso lowu mahasi lembe leriwa rona ri hi kombe swo tala mpfula leti hi nga tikuma ka ximumu xa lembe leri ti lave ku fana na ta malembe lama nga hini nga ku 25 years ago laha hi nga tikuma hi ri na ndhambi leyikulu swinene leyi madamu ya hina ya nga tala ya tlhela ya khapa swinene leri hi nga ze hi tsundzuxa na vayingiseri hinkwavo kumbe vaakatiko hinkwavo tindhawini to tala ta Limpopo na Mpumalanga ku va lava va tikumaka va ri kusuhi na milambu leyi na madamu va fambela kule na yona va fambela kule na ti-bridge leti nga tikuma ti ri ngheni na hi mati ti nga ha fambeki swinene na tiyindlu tin'wana mi swi twini na n'wina tanihileswi ti nga khukhuriwa hi mati i mpfula leyi hi nga tikuma hi ri na yona swinene leyi nga tlula mpimo lowu a hi wu languterile hi nkarhi wa sweswi ni nga vula leswaku madamu ya hina ya Limpopo specifically ma tele hi mati mo tala ma vona ma hindza na 100% lero a ma khapakhapa na sweswi man'wani ma vona ma ha khapa naswona loko hi languta hi vona middle yi ta va yi ringetile swinene phela loko ni hlaya mavhiki mambirhi lama nga hundza a ya ha ri ku hala ka 8% sweswi yi yime ka 78% tanihileswi ni swi hlayaka damu ri le kusuhi no tala ku fika 100%. Ma tsundzuka leswaku hi vuleni ku damu leri laha ri nga tshama kona ku kangetela ka rona mati a ri fani na madamu man'wani ma fidaku hi milambu leyikulu ma kuma mati ma suka ka swinandzani so loko ku humelele tindhambi to fana na leti hi laha ri kuma ku ri kangetela mati yo tala swinene ma tsundzuka ku ri tshame ri tala hi lembe ra 2000 swi ri tlhe ri fika ka level leyi nga ka rona ka nkarhi wa sweswiwa ka lembe leriwa ra 2026 hikokwalaho ka mpfula leyi nga yi kuma. Ku na van'wani a va pfa va hehla ku ongeti mati lama na ku tala ka wo huma na nxungeto ka damu ro fana na ra le Tzaneen ku ndleka yini eTzaneen? Damu ra Tzaneen loko mi tsundzuka kahle hi le ku ri lunghiseni kahle hi le ku ri ngeteleleni a ho lunghisa wo ngetelela khumbi leri ra rona ku ri ya henhla swinene leswaku ta kota ku kangetela mati mo tala ku tlula lama ri nga ma kangetela ka nkarhi wa sweswi leswaku hi ta kota ku va na mati yo enela ku va hi kota ku phakela van'wamapurasi na domestic lama nidiwaku hi masipala or ndhawu ya Tzaneen na tin'wana tindhawu ta le kusuhani leti ti kumaka mati ya mbisi ka damu leriya se hi le ku ringeteleleni kambe hi nkarhi lowu wa tindhambi leti hi nga ti-experience ti kume na yona kha ri halaka hikokwalaho ka a ri tele kambe hi nga tiyisisa leswaku ka vayingiseri leswaku damu leri a ri le ka xiyimo xa kahle swinene a ri nga xingweti ku va ri nga kuma ri phorini hikokwalaho ka ku va ri tele hi mati hikuva leswi ri nga akiwa swona ri tiyile naswona a ri endliwe leswaku ri kota ku kangetela mati ri tlheri mahala ta ma vuyela enambyeni hi ndlela leyi faneleke. No a ya khensa swinene hikuva a ni ri na ku chava kokwaloko ka ku nga va na nxungeto wolowo kambe ke loko xiyimo xi te tani ku fike un'wana muyingiseri tolo a kombisa timhaka ta ku mati ya tele hinkwako la kambe vanhu va pfumala mati yo nwa ivi hi rani va masipala va ku n'wina mi le ku lunghiseni ka water pump leyi yi nga ansami leswi swi endlaku ku va na nkayivelo wa mati se hi va vutise xivutiso xa ku xana yi ta lungha rini water pump leyi va ku a va swi tivi switivo hi n'we hi yo mhaka hi mi rambele hi ku tani. A khensa xivutiso xene xi na nkoka swinene mahasi ku va hi kota ku va hi andlala laha hina hi nga yima kona tanihi ndzawulo ya mati na nkululo leswaku hinkwenu tanihileswi hi tirhisanaka na va timasipala ku va
hina ka mati mambisi lama sukaka kona ma kota ku famba hi tindlela leti faneleke ma kota ku fikelela swihlantswa mati na vona va kota ku endla leswi va fanelaka ku swi endla leswaku va fikelela vaaki kambe ndhambi leyi i ntiyiso leswaku yi onhini tindhawu to hlaya swinene lomu kun'wanyana tindhawu ta kona yi nga khukhula tiphayiphi leti fanelaka ti pompa mati lama kun'wana yi onhi na michini ya gezi ene i xin'wana xa leswi xi nga endleka a ndhawini ya plant ya Giyani leyi la ku pompiwaka mati mambisi hi pump station nga vula ku pump station leyi pompaka mati ma nghena ansami ka balancing dam lama fanele ma nghena ka xihlantswa mati yi tikume na yona yi affect yi tshwini hikokwalaho ka mati nghene hi mati ya ndhambi leswi swi vulaka ku i cable leyi va nge mchini lowu va nge USD system ya electricity leyi fanelaka yi tirha hikuva yi pompa mati lamaya kambe loko hi tikume hi kota ku accessa nkarhi lowu nga koteka ku va hi kota ku fikelela around vhiki leriya ra ti-16 because swi humelele ingaku kwalaya vhikini reriya va kote ku va hi sungula ti-process ta ku va hi kota ku va hi kuma system yintshwa kambe loko ha handlisa sweswo ku vuye ku va hikuva damu leri ra Middle Letaba ma tsundzuka ku hi rona a ri tisa mati Giyani before hi tisa mati lama sukaka Nsami lama sukaka Nandoni ma le kuteni mati ma sukaka Nandoni kambe hi ku ama ngetelela lama a ma ri Nsami lama ma pompiwaka hi pump station leyi hi tikumeko hi ku a ka ha ri na mati and hi wona lama ma tele lama pompaka hi pump station leyi yi nga tshwa ma ngetelela hi mati ya Nandoni Nandoni a ma nga ringanelangi loko mati lama ma nga ha ri kuteni hi pfule canal ni nga ku i migero lowu sukaka a Middle Letaba hi ku Middle Letaba yi na mati ene a na ya tisa mati kusukela leyi sweswi yi nga tala yi nga fika ka 78% yi le ku tiseni ka mati mo tlula na mphakelo lowu a hi va nyika kusuka hi loko hi pompa hi pump station liya se ka nkarhi wa sweswi ni nga vula ni tiyisisa leswaku ku na mati lama nga ku ngheneni ka balancing dam ku ringanela leswaku that treatment works ya Giyani yi kota ku va yi kha yi hlantswa mati naswona yi phakela vaaka muti va muti wa Giyani kusukela vhiki leri nga hundza ni nga vula ku Thursday last week mati a ma ri ku pompiweni kusuka a Middle Letaba hi pompa mati mo ringana ni nga ku tilitara tingani i-stock plant i 30 megaliters hi siku hi pompa kwalomu ko 41 megaliters wu ringeta ku va endla ku va na mati yo ringanela laha leswaku ma nga xoti na loko ku ri ku ka ha ri na mati mo tala se eka nkarhi wa sweswi hi langutele ku va aka muti loko ku ri ku xihlantswa mati xi le ku tirheni kahle va aka muti va kha va kuma mati lama ma hlantswiwaka hi masipala va phakela hi ndlela leyi faneleke se Susana hi vulavuleni Xitsonga ni kombela ku hi vulavula Xitsonga swi twala kahle leswi hi ku a ni swi twisisi mati yo ringanela kahle loko mi ku mati yo ringanela mi vula yini ve ri mati ya ntsongo hi yo mhaka vanhu va ka va kuma mati mantsongo kumbe tindhawu tin'wana Giyani ti nga ri ku kumeni mati hi mhaka ya ku ku na michini lowu nga le ku lunghisiweni hi n'wina leyi adan'wini se xivutiso hi lexi i ku loko michini lowu na hambi wu ri ku lunghisiweni mi ku mati yo ringanela mi vula ku i mati yo ringanela ku ya hi leswi masiku na masiku na hambi loko pump station yangu kha yi tirha mayaku ka balancing dam kumbe mi vula ku i mati yo ringanela ku vanhu va ta pfa va chengela wona ni lava ku ni kota ku swi twa kahle leswi okay ma khensa swinene mahasi a hi tlhelele ndzhaku pump station yi chele hi michini lowu a wu pompa mati lama ma nghena Nsami hikuva pump station yi chini a yi pompa mati lama hi pfule mugero wo huma a Middle Letaba a dan'wini ra Middle Letaba ku va yi tisa mati sweswi ni vulavula sweswi ni ri a ku na mati lama xotaka hi ku mati lama a ma pompa hi michini sweswi ma replace hi mati lama taku hi le Middle Letaba naswona mati lama humaka eMiddle Letaba ma tele ku tlula na lama a ma pompa hi pompo liya yi nga tshwa so ku va hi ri ku lunghiseni ka muchini lowu nga tshwa a swi vuli leswaku vaaka muti va Giyani a va na mati ka nkarhi wa sweswi hikuva mati ya kona hi ku damu ra Middle Letaba ri tele naswona ri le ku pompe hi le ku not ku pompa ri le ku khulukiseni ka mati hi ntumbuluko hi gravity mati a Giyani tanihi sweswi ni mi hlamuselaka ka nkarhi wa sweswi so swi vula ku n'wina na mupani mi fanele mi ya lunghisa swin'wana ku vaaki va kuma mati hi nge swi lunghisi sweswi laha moyeni famba mi ya swi lunghisa hi ku swi nge vi ntiyisi ku hi ta byeriwa ku mati mantsongo ku ri na mati ma nge le ku humeni kun'wana kambe sweswo swa n'wina na mupani vanhu va le Greater Giyani va ri vana va mati a ya khensa swinene kambe hi xihi lexi mi nge ya mi fambi mi nga xi vulangi tanihi ndzawulo ngopfu loko a ku langutiwa ka swiyimo leswi hi nga ka swona swa timpfula mikhukhula na timhaka ti fambelanaka na nkululu tanihi ndzawulo hi swihi leswi mi nge hayi leswi mi nga hi nyika nkarhi khalanga a hi fambi hi nga swi vulangi
I ntiyiso lo Khalanga mpfula leyi hi nga ti vona ka nkarhi wa sweswi a hi timpfula ta ntolovelo leswi hi komba leswaku impela leswi swi vitaniwaku climate change hi le ka tona hi vulavula sweswi ka ndhawu tin'wana ta hala Western Cape ku na dyandza hi huma koho ku hava mati madamu ya tshwini se leswi vulaka leswaku mati lama hi nga na wona hi fanele hi ma tirhisa kahle hi ndlela leyinene ha swi tiva leswaku tindhawu to tala a ti le ku kumeni ka mati ndzawulo xikan'we na ti-water service authorities ku nga timasipala va ha ya mahlweni va assessa i hlantswa mati na leswi swo hlantswa mati ya thyaka ya nkululo swo tala swa swona a swi le ku tirheni leswi nga tikuma mi kuma ku na mati yo tala ma khuluka ma va mathakini fambelani kule na mati ya le milandzeni na le magoveni na le minkoveni hikuva mi nge swi tivi ku mati yala mathakini ma vitanaku i mati mambisi a ma fanelangi ku nwiwa a ma fanelangi ku tirhisiwa swilo leswi swi nga tikuma ku swi mi vabyisa mati man'wana na man'wana loko ku ri ku mi vona mi nga ma tshembi ringetani ku va mi ma virisa ku sungula kumbe mi landzelela swileriso swa ndzawulo ya rihanyo swa ku va mi chela lepula ra jiki ka 20 liter mi ma veka ma tlela ivi mi kota ku sungula ku va mi ma tirhisa endzhaku ka sweswo ku va mi tikuma leswaku mi hlayisekile na rihanyo ra n'wina ri hlayisekile tanihiloko ndzawulo yi kha yi ya mahlweni ku tirha na vatimasipala ku va hi ringeta ku tisa mphakelo wa mati hi ndlela leyi faneleke endzhaku ka experience leyi hi nga va ku na yona ka nkarhi wa sweswi ya tindhambi leti a ni ku hi hetile se swithani kambe hi mhaka ku n'we a mi tivi swi swa le Limpopo Mpumalanga na Northwest na Gauteng laha hina hi haxelaku kona ntsena mi tiva swa tiko hinkwaro kahle a Knysna xiphiqo i yini a Knysna i ndhawu yin'wanyana yi nge le ni nga ku a province liya Western Cape maswi ku Western Cape ndhawu liya yi kuma ngopfu mpfula hi nkarhi wa xixika so ka nkarhi wa sweswi ximumu u kuma ku va ni swi twina swa ku na heat wave ni nga ku i yini heat wave hi Xitsonga mi ta ni pfuna kwala ni mahaxi loko hi kha hi experience ti-heat wave letiwa mati ya va ya evaporate ya haha ya tshwa madamu lama nga salo ma tshwa hi mati hikuva a me le ku kumeni ka mati ma hala tlhelo le ku hiseni naswona hi le ku tirhiseni mati hi ndlela ya le henhla so loko mpfula leyi nga na lembe leri nga hela a yi nga ringanelangi ku va yi nga tata madamu lero yi kota ku fikisa nkarhi lowu hi nga ku hi assessa ku mati a kota ku hi ringanela for nkarhi wo leha se ka nkarhi wa sweswi laya a Knysna xikan'we na Garden Route hi ku Knysna i yin'wana ya tindhawu leti nga ka Garden Route ku na George ku na Platenberg Bay kahle i district liya Eden hinkwayo xikan'we na tindhawu leti nge hi le Tikharu hi le lomu ku nga neti mpfula ku huma ku na swisinya leswiya swo koma leswiya va kuma va tirhisa ngopfu mati ya le hansi ka misava ma swi vona se ndhawu liya yi tikume yi kan'we na masipala a tirhisa mati hi ndlela leyinene na ku va a maintaina infrastructure va tikume va langutana na xiyimo xo biha xa ku va madamu ya oma hala tlhelo a va le ku koteni ku swi vona matirhiselo ya mati hi vaaka muti hikuva switirhisiwa swa vona a swi tirhi hi ndlela leyi faneleke se i xitimbirhi teto ta ku ku na dyandza hikokwalaho khale va nga ri kumeni ka mpfula ni loko va yi kuma va kume mpfula yo ringanela kambe hala tlhelo masipala i fanele a lunghisa ta muti wa yena ta ku va lunghisa hinkwaswo na billing system a nga le ku kolekeni revenue a nga maintain infrastructure leyi faneleke ku phakela vanhu mati a nga swi ku phakela vanhu mati yo tanihi kwihi i fanele a koleka mali yo tanihi kwihi i teka mati yo tanihi kwihi ka lama mbisi ka madamu na milambu so i xin'wana xa xiyimo lexi hi dilanaka na xona kambe ka nkarhi wa sweswi ndzawulo yi khomite ku va hi contributa leswi hi nge i emergency fund yi teka ka tindhawu tin'wanyani ku va va kota ku va borha mati ehansi xin'wana xa kona mati ya kona ya le kule ya kumeka kule swinene kwala kaya kwala Giyani hikuva na swi tiva ku hina loko hi borha mati 30 meters ma kuma mati le va borha ku fikela ka vo 300 meters before va kuma mati so i yin'wana leyi endlaku na ku na mati ya vona ya va durhela swinene va na xihlantswa mati xa mati ya le lwandle lexi va nga endleriwa xona hi nkarhi luwa loko va na xiyimo xo fana na lexi back hi 2010 kambe swi tshamini a swi le ku tirheni va swa durha kumbe va swi tirhisa hikuva swi dya ngopfu gezi yin'wana ya lexi hi langutaka ku kambe mi na mati yo tala ma nga lwandle xitirhisiwa lexi hlantswa mati lexi a swi endleriwa sweswo leswaku mi nga vi mi pfumala mati hikuva ma kona lwandle mi pompa u fanele ku langutiwa tindlela to hi nga swi tirhisa hi ndlela yihi lero na gezi leri lavekaku ri va ri ringanela ku va swi kota ku hlantswa mati hi nkarhi na nkarhi nakona mati ya kona ya tirhisiwa hi ndlela leyinene kambe na vaaka muti na vona va tirhisa mati hi ndlela leyi faneleke leswaku va nga tikumi va ri ka xiyimo lexi va nga ka xona ka nkarhi lowu taka
seswivitana kheseri swinene nkarhi wun'wana tshemba ku swi ta tirha tanihi sweswi loko mi kha mi dyondza xikolo mi swi vitanaka ti-case study ku vanhu van'wana va kota ku swi dyondza na matiko na tindhawu letin'wana va twa ku nge ti va na mati yo tala ku siku rin'wana day zero yi nga tshunela ku nga ri hi mhaka ya ku kumbexana hi dyandza ntsena na matikhomelo ya hina na loku laha ku nga na mati matirhiselo ya mati sweswo hi ndlela yaleyo a khensa swinene seswa mina ku khensa mina mahasi ntsena before ni famba a ni ta tsundzuxa leswaku South Africa i yin'wana ya matiko ma 30 lama ma nga riki na mati yo ringanela hala tlhelo loko hi ti compare na matiko man'wana lama nga na mati xikan'we hi tirhisa ntirhiso wa hina wa mati wu le henhla swinene loko hi ku hi munhu loko hi compare na matiko man'wana ku ya hi average emisaveni ku tirhisiwa mati yo ringana 173 liters hi munhu hi siku mara hina la South Africa hi tikuma hi kha hi tirhisa mati yo ringana vo 238 207 hi munhu lero hi fane hinkwenu munhu hi munhu a tikhuza hi matirhiselo ya mati na loko pfulela mati phayipini ma karhi ma huma hi fanele swi vuya mihleketweni ku mati lama kambeni ma nga ni helela i xin'wana lexi hi faneleke hi titumbuluxa swona hi minkarhi hinkwayo seswivitana kheseri swinene hlayisekani ku ku engeta khensa mina mali inkomu va vulavula ndhawu leyi ya mati na nkululo Afrika-Dzonga hina leswi hi mi tele na swona sweswo Eskom yi le ku tsandzekeni ku korhokela vaaki ve le Thula Mahashi laha va nga bulukela hi transformer ivi va ya va yi teka kun'wana va ku va ta va vekelela kambe a va ha va vekeleli se va cincini hi nga ri va pfuke va ya pfala tihofisi ivi va ku landziwa transformer yi vuya ivi va ku hi ta pfuka hi ya tirha xa mundzuku wa kona ku va namuntlha twanani ve ri ku nghenelele mani ve ri ku nghenelele mukhanselara lava va nga fika va ku hayi sukani lavele va ya ta ku lunghiseni kambe loko ni kuma hungu leri sweswi a va nga se ta vanhu lava va ta ku lunghiseni se mukhanselara loko vo ka va nga ti se ku ta va ku ri n'wehe mi nga hemba se ku ndlela ku mi nga hembi swivuyi yanani mfuthi mi ya vona ku va ka Eskom hikokwalaho ka yini va nga ri ku tiseni ka transformer leyi va nga tshembisa vanhu ku va ta yisa ma vo mhaka kona swi ta olovisa swilo mhaka yeleyo nakona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i nga heti minute ntsena a yi se ba awara ya 12 hi ku tumingisiro mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini na ri teka riqingho rero ka 0860 0002543 xitiviso xa nkoka eka tinqambi na swiyimbeleri loko mi rhumela tinsimu ta n'wina eka Munghana Lonene FM ku laveka vuxokoxoko lebyi landzelaka vito ra nqambi leyi mi nga tirha na yona eka risimu kumbe tinsimu teto vito ra risimu muxaka kumbe genre ya vunanga bya n'wina timinete ta risimu ISRC code SAMRO code vito ra vuhumelerisi kumbe vahumelerisi va risimu composers publishers siku leri risimu ri nga humesiwa hi rona tiko laha risimu ri nga humesiwa eka rona na ririmi leri tirhisiweke rhumela vuxokoxoko lebyi eka email ya mashilakl@sabc.co.za loko risimu ra wena ri tlanga emoyeni kombela interview eka chaukem@sabc.co.za Munghana Lonene FM makomba ndlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena loko ti-results ti huma u ri mutswari a wu tshembe ku n'wana wa wena yi ta kuma ti-distinction a nga ti komi loko a fika kaya hambi i kume yini wena i ri mutswari i fanela ku tsaka na yena swin'wana botetso baba i vatswari va teka mali aka swigevenga leswi xanisaka vana va vona va teka na swakudya va ya va sula ti-case botet hi ku ya hi leswi studies lexi xi nga endliwa hi va ka department ya ka human settlement office of the disclosure loko swi ta ka ku i lomba mali vanhu va ntima vo tala va fita kwalaya ka 527,000 mulungu lowu tirhaka na yena i ta nyikiwa 2.5 million ya ku va a lomba mali khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a amkeleni n'wana mingisherelo nhlekani hello minjhani epfukeni papa minjhani epfukeni akhensa mabasa lawo lo fani se ni swi timka vulavula na sisi lava ya timhaka ta mati va nge va teka mati lama ya middle lithava va madraina ya legiyani le nkoveni leyi hina hala ka maboroholo fani hi ri la hi mati sweswi a hi tsakile ku se damu se ra tala hi ta kuma mphakelo wa mati
sweswi ya karhi a tekiwa eswali mina malembe mangani mina malembe mangani mina 60 oh se loko mi ri na 60 a mi swi tivi ku damu leri ya ku sukusela khale na khale mi kha mi kuma mati n'wina kwala ka magoro na yini na yini a ri na mugero a mi swi tivi sweswo a swi tiva mara se ma swi vona ku leswi mi swi vula ku a swi vulavurisani khona damu leri a ri na khale ri mugero lowu titaniya a swi hlangani helo na ku mi kuma mati ka magoro kumbe kwihi lava va tisaka mati va ta tisa hayi khona amkeleni n'wana mingiserilo nhlekani aya butpet minjhani papa awayi vatomi va njhani hi pfukile khensa swinene loko mi bela riqingho mani mi rini wena no a mi tsakise swinene hi leswi nga vulavula hi sesiwisani sesiwisani ve le ntirhweni swinene va wu tiva ntirho wa vona loko u va na vanhu va wu ringana ntlhanu wa leswi vona va swi tirhaka a hi ta pfumela leswaku tiko ri ta sisimuka ri ta yima milenge ka mhaka leya mati i ntlhontlho hi butpet mara no chavisiwa hi ndhawu yin'we ntsena ya le Giyani futhi yo va department a nutrition nga vula swona masiku hinkwawo nghena no lava duma ingaku loko mati ma ri kona Giyani kumbe ma nga ri kona Giyani ku na department ya Home Affairs Giyani vona va dzuma va ri la hi mali ene va ri la na hi network no va ni nga tivi ku laha ku famba kona ti-pipeline ya liya ya laha hi parliament vo ka va nga swi koti ku matsonga kahle ma nghena ka department liya hi wona ntsena lama ni vurisaka Giyani yesu switandi leswo tala ha swi vona a swi na mati mara why leyi yona department va ku a yi na mati siku na siku mi fike njhani kwalano n'wina mi ya siku na siku la ka ndhawu leyi ya ni vulavula hi ku ni na ntlhanu wa 5 days ku landzelelana ku tseka mi kha miya va ka va ku va ha mati va ka a nge koti ku tirha a ku na mati a nge koti ku tirha a ku na mati swi vutise ku lavan'wana va department va nga ku tirheni mati vona va ma kumisa ku yini kumbe connection ya ku vona va ma teka la ka line ka main line leyi ya vona yi ndlise ku yini kambe a hi languteni ma ku vona la kun'wana ndhawu ya xikaya a Giyani se xivutiso ku ta va ku loko tindhawu letin'wana mi vula kwihi hi ta kota ku ya fananisa na kona hi ta swi tiva ku okay lawani ku ze va nga kumi mati lawa va kha va kuma kumbexani mahlanganiselo ya vo ya tiphayiphi ma fambanga kahle laha va nga langutana na kona kumbe ku fularhelana na kona ya xiphorisa ndhawu ndlela yaleyo hi hala ka right ku na va transport ku na hinkwaswo ti kona hala ka right laha a hi ku le parliament khale hambi se tshama va rila ku fana na vona ni nga xi twisise ku reticulation ya vona laha yi fika yi feyila kwihi okay hi va vutisa hi ta va vutisa sesivusi kwala Giyani va ta hi nyika xiphiqo hambi hi nga va vutisi moyeni kambe hi ta va vutisa ku hi kota ku tiva ku kahlekahle mintlhontlho nga ku ri kwihi kambe leswi ni lava ku tiva ka n'we hi ku i masiku wahi laha n'we mi nga kuma ku ha mati ka ndhawu leyi handle ka masiku lama ntlhanu lama mi vulavulaka hi wona na sweswi ni vulavula na n'wina xiviko xo hetelela lexi ni ya xi kuma munhu wa kona a nga na 5 minutes kambe ni vula ku sweswiwani a swi katsani na masiku ya ntlhanu lama n'we mi vulavula hi wona loko mi languta history yi vula sweswo because loko n'wina mu va mi ye hi wa vumune na wa mtlhanu va mi byela sweswo pfuka mi thevukela hi mvula wa vumbirhi na mihla wa vunharhu hi khe hi twisa ku timpfula tinini ku va ku hina ka timpfula swi vula yini swi vula leswaku loko ku njhe madamu na migero a yi ri hava mati mantsongo machelini ku hlayela mo tala hi khe hi tekela nhlokweni ku loko va nga koti ku tirha ina swi lulamile hikuva hi dyondzini namuntlha leswaku munhu wun'we i nwa kun'wana ka 238 liters hi siku hi le mati lama hi munhu a fanele a ma tirhisa yena se hi ku lava a va koti ku pfuneka a hi ali vanhu va ta pfala tishopo vanhu va famba mara yi yona yi ri yoxe leyi yi nga ku yi tsandzeka ku kuma mati i ndlela muni leyi va nga yi apulayaku yi kota ku supply twisa kahle butku loko a ku va switandini a hi ta vula ku hayi hi mhaka ku switandi swikulu swi nga ha vula leswaku loko va na thangi rin'we a ra ha koti ku enelesa xitandi lexin'wana va nga ha languta ku endla mathangi man'wana mambirhi kumbe va gere kumbe ti-reticulation ya kota ku endla new stand department leyi ni vulavulaka hi yona i khale butpet
ni nge se tswali wa mina a yi ri kona nyametweni nkhensa swinene inkombo ta mina hi ta ya vutisa va ndzawulo leyi ya xikaya nta ya ravuntlhanu loko ni ri Giyani nta ni ya vutisa ku kahle xiphiqo xa n'wina xa mati xi ta xi suka kwihi ivi hi ta kota ku ya vutisana na le Mopani na va Greater Giyani ku ri kahle hikokwalaho ka hi ndzawulo ya xikaya yi nga vi na mati awara yan'we henhla ka nhloko mahungu ya misava hi lawa na tatana Hlulani Fanwell Magayisi nhleka to eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makhomandela inkombo timinete ntsena ibile awara ya 14 ya 14 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makhomandela misitwile se Gideon Bashini Mavas ntembo ntwi lawo lo fana ntwi ko ku ha askutiki damle ri khale ri ko yo makani busa malembe manje hi maka damle ri khale ri ko mathamele ya swilo khale ya tiveka ku mati loko ri na mati ri ma yisa nsami swa tiveka sweswo kambe ku va mati ri ma yisa nsami a ri papalati timhaka ta ku mati vanhu va muganga hi ku na treatment plant kwala a Middle Letaba lerako loko vo tirhisa Middle Letaba treatment plant ya Middle Letaba miganga leyi yi khumbekaka va Magoro va yini loko ku yi kuma mati la ya yi ta makumu ku va mati ma khama ya Giyani swi fambela ni helo na ku va vanhu va nga kumi mati ka Magoro ende lexi ni tsakisaka i ku Gideon wa swi tiva ku ya hi malembe ya yena ku swilo leswi khale swi ri kona se mi nga leswaku mhaka yikulu leya ku fanele ku vuriwa yona ku ri mhaka ya ku haleni ka Magoro a hi se kuma mati swi nga katsiwi na Mugero a swi hlangani na ku swa ona loko ma ya Giyani yabe leswaku tinyimpfu ta rixaka leri hi tshama hi kwateli leswaku n'wana n'wana ka tshama la khoneni ya yena i tshama kwateleliwa phela ku va kuma mati a swi khumbani hela na ku va Mugero wu kha wu yisa mati ansami na nchumu ene loko mati ma nga ha ri kona Mugero lowu a wu nga ha yisi mati nsami hi yo mhaka ku ndliwe pipe ya kusuka Nandoni yi ta a dan'wini ra nsami ntsena ene ku ndliwanga pipe yi suka Nandoni yi ya a Clean Letaba kumbe a Middle Letaba a hi twaneni ku hi ri yini 0860002543 ni lava ku sungula ni mi tlangela ti-voice note leti mi nga ti rhumela ni na ta mi tlangela tona hi twa ku a mi kandziyisa rito mi ku yini nomboro hi liya ya 0657443911 twana la rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 0657443911 sweswi hlekani ka Afrika wa vulavula Botpet na muhumelerisi kwalano la vulavulaka la esivile sikade kusuka la tiyani ka Magoro Botpet a na ku vutisa mani loko mi tshika mi hi vitanere va meyara kumbe lava vulavulelaka timasipala ku nga va ku ri Mopani kumbe Vhembe Mopani kumbe Collins Chavani hi kombela ku hi Botpet a va hi niki na vuxokoxoko bya ni nga ku department kumbe ndhawu leya ti-small business Botpet ku nga va ku ri ka security services ku nga va ku ri ka construction kumbe kwihi na kwihi laha ku titsariseriwa ku swibindzwana Botpet hi kota ku landzelela milawu ya timasipala ku ri na siku rin'wana loko ku tshika ku hume mintirho hi nga fikela ka ku se va ku no wena u titsariselangi kumbe a wu ringani hi mhaka loko ku nga ri na vuxokoxoko hi Botpet a wu nge koti ku fikelela leswi va kha va swi lava Botpet so a no kombela ku nkarhi wun'wana loko mi tshika mbarambini a va hi nyika vuxokoxoko byebyo kumbe va hi nyika masiku na minkarhi hi ta va vhakela kwale tihofisini ta vona ta masipala kota ku titsarisela inkomo Botpet yu khomeni nyana kwalani tindani yu khomeni nyana kwalani ni sungula hi hundzisa leyi ntiyiso ku a hi nga va vitana va kota ku mi pfuna va mi nyika vuxokoxoko lebyi mi byi lava kambe mi ngi se timasipala leti mi nga ti boxa hinkwato ti na tihofisi ene ti na tihofisi laha mi nga kota ku ya lava vuxokoxoko kumbe vanhu veni mi byela sweswi ku vonani la mugangeni lowu mi tshamaka kona ku na mukhanselara i munhu wo sungula loyi mi nga n'wi vutisaka ku timhaka ta swa mabindzu lamatsongo swi endlisa ku yini ma swi ntsena swo lovi a mi dzi mi rindzela ku hi tisa mani
hi va tisa ndzhaku ka nkarhi wo leha na ku hina phela la xikongomelonkulu xa laha i ku va hi kota ku va rito ka lava va nga ha rito masiva loko munhu a za va na xivono xa ku yela ku tandza bindu lavisisana vuxokoxoko masiva mi ya ka masipala tihofisi ka masipala ko a ni tivi le ka masipala lowu mi ni tshamaka wa le Giyani ku na tiofisi kun'wani na ta le Giyani ta masipala wa Giyani handle ka le Giyani kambe lomu kun'wani lomu Collins va na swivona ku va na loko mo ya laya a holweni ya vaaki ya le ka njhakanjhaka mi nga fika mi vutisa vuxokoxoko va mi byela ku leswi swi ndisa leswi sweswo swa ku taniya loko mi ya Vuwani mi nga ya va fika mi byela ku leswi ndisa leswi loko mi ya ka Malamulele sweswo ma swi ndisa leswi mi loko mi nga yimeli ku stata kunene swa ku hi yo mhaka Xitsonga xi ku pfuxiwa leyi ti pfuxaka se mi ri kakatsu ku mi ya famba mi vutisa mi nga ndzi leswiya swa luya u nga tshama a xava data a xavela a ta vutisa mina ku tihofisi ta ka Eskom ti kumeka kwihi hi nkarhi wolowo 2026 a ni loko va xave data over va tsala Google lava ku Eskom offices near me a tweni van'wana ehlikani Khalanga ehlikani na muhumelerisi Protect na va sister man va kha va vulavula timhaka ta ku madamu ma right mati ma ta huma especially kwala Giyani tshama kona mina na xivutiso lexi ni pfumalaka nhlamulo yo wupfa kahle ku ma ya humisisa ku yini lomu xitandini hi ku aka ti-project leti a ti ri koho ta ku hoxa swipayipani a ku na lomu hi nga ta ku va hetini tiko hinkwaro loko vo pfulela mati va nga ma kuma kusuka emakumu ku ya fika makumu loko no loko va ya ma pfulela sweswi ma ya humisisa ku yini ma ya humela va mani mati lama vulavulaka hi wona Botpet ha to rila na leri lembe ri ze ri hela damu ri ta ze ri tshwa mati ma nga zangi ma huma mavunwa swilo swin'wanyana inkomu Enhlekani DP ka Africa wa vulavula na muhumelerisi wa n'wina Mabasa kwalani Khalanga ni tsake ngopfu loko mi kote ku vulavula na lava ndhawu ya swa mati va kota ku swi tlhantlha kahle kumbe xana hi ta kuma mati hala Giyani ku swa tikomba ku mati wona ya kona ku nga va ku ri na swin'wana swi nga fambeki kahle mi tsakisini lomu ku ndhawu ya mati na va masipala va fanele va hlangana va endla swin'wanyana hina vaakatiko hi kuma mati ku Khalanga loko ri hava mati ku le ku tikeni malembe ri hava mati la Giyani I hope ku ri swi ta tshamiseka sweswi na timpfula tingana nkuma ku ri lena timawuxi va ka Block 14B Botpet no ngiseri njani mina xivutiso xa mina Botpet ne ku loko pfula leswi yi nga nisa swona damu lera N'wamanungu or Middle Letaba ri tele vanhu va le ku tsakeni ri tele full capacity kumbe 100%. Se ni ti vutisa ku ri pfula sweswi yimini okay mati lama ma tirhisiwa hi vanhu ma nwiwa se ma tirha lo madorobeni ma tirha damu ri va ri kha ri tshwa se loko u tlhe hlangana na xiyimo xo ku heta nkarhi wo leha pfula yi nga ni mati ma tlhe ma vuyela ka xiyimo lexi xo sungula xa ku madamu ri va ri hela ya na rini pfula yo fana na leyi futhi ri ta kota ku yi tata because damu mati once ma kha ma tirhisiwa hi vanhu ma kha ma tshwa se pfula yo fana na leyi a yimela ku fika rini ya ta na rini yi tata futhi kumbe kutani ti pfula la xikarhi ti tshama ti kha ti ri tata ko va xivutiso xa mina Enhlekani Botpet xikan'we na muhumelerisi Tshindani kwalani na vangiseri wa Munghana Lonene Botpet loko ni karhi ni twa meyara nga ri hale ka N'wamiti u nga ri va ku hlayanku na ku konakini a ya ha ri na patu laha ni ku sukerisa laha Mgwazeni la ku sukerisa laha ka Msiphani ya Nkambako ku ndlula le Mgwazeni a ka ha ri na patu laha patu leri a ri la ku na roho ri tekeriwa nhlokweni ri ta lunghisiwa and laha ka hina laha mugangeni luwa ni nge le ka woho a Mgwazeni ni le ka Msiphani a ho xeriwangi pavement mara i nga ri a va vulavuli hi swona hala ndzeni laha i nga ri a ku na munhu loyi a nga ta famba chekacheka ku ri no onhakeriwa ku fika kwini mara ku onhakeriweni swinene inkomu Botpet tankeni
Ngombo to mina cancer swinene ikavula hiyo mhaka ya ku nghena mi byela loko ku ri na tindhawu leti nga sala ti nga vulavuriwangi ku leswaku va ta kota ku va ti sala ndzhaku kumbe va ti landzelela hi ndlela yaleyo i mhaka yin'wana leyi yi vulavuriwaka ku ya amahlweni tshemba ku va meyara va ta va kha va swi twa ku veri amugwazeni na tindhawu ta le kusuhi a mi vulavulanga nchumu hi kona ku na ku ve na ku onhakini hi ndlela yaliya timhaka tin'wana leti na mukhanselara wan'we va fanele va yima hi milenge va vona ku vulavula ntiyiso timhaka ta ku onhaka ka ndhawu to tala ti onhakini tindhawu to tala ti onhakini ntiyiso ntiyiso ngopfu tindhawu to tala ti onhakile naswona ku onhaka ka timhaka leti ti hetelela a ntivi kambe i mhaka leyi yi hetelela ku yi lava ku hi pfunana hi lemukisana hi kota ku ololoxa xiphiqo lexi hi ndlela ya kantswa ma va mhaka ko kambe swi nge koteki ku swi lunga hi siku rin'we kambe na vo lava swi lungisaka va fanele va tirha hi matimba hi ku hiteka ku vona leswaku va hatla va ololoxa swiphiqo leswiwani sweswi ri nga huma dyambu ri nge le ku hiseni hi ravo emsumbunuku emsumbunuku a ni ye ka siyandani loko ni ye ka siyandani ni vonile lava va ndhawu ya mitirho ya vaaki va kha va phecha patu leriya ro ya ka siyandani ra xikontiri swi tikomba ku leswi se dyambu ri nga huma va le ku tirheni se swi vula ku na n'we hikwalano mi nga koho tiyisisani na ku vona leswaku ma tirha ma swi vona loko mo tiyisisa ku ma vona ku ma tirha mi tiyisa ku cinca eka vaaki a swi ta va swi ri kahle kambe ke la u taka riqingho rero ka 0860002543 nongonako eafrika wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka hala no a studio 2a hi le Polokwane hlekani lowu wa Xikwembu mingiseri wa Munghana Lonene FM loko a vulavula hi ku tani a hi kuti ku u angula u ku yini ta ri teka riqingho rero kambe ni sungula ni hundza hi laha hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula emakumembiri timinete tsayini ku bilavura ya 13 nangona ku Afrika wa vulavula kunjani la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo nawe kuma ku audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za ri ka nguva liya ya timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu ku na vulavisisi byin'wana byi nga endliwa hi van'wana vengeri swiyenge leswi swa vutiolori swi nga va swi ri ku hoxini xandla ka matshamelo ya swilo loko swi ta ka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu ngopfungopfu madzolonga ya le mindyangwini veri ku na vusopfa lebyi byi endliwaku loko mi ri ka ti-athletic clubs kumbe loko mi ri a ti-gym a ni tivi ku vusopfa byako byi njhani kambe vulavisisi byi ri vanhu lava va yaku a ti-gym ko tala ngopfu va xisati na va xinuna loko ku ve a va yi hi ndyangu tanihi nuna na nsati kumbe tanihi jana ntombi veri va fika ku va na mihlolohlolo ya ku phazamisana ngopfu lomu ya ti-gym leti a ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi swoswoleswo kambe muyingiseri i kombisa timhaka ta ku swi hetelela swi vanga nxungeto eka timhaka ta vuxaka bya vanhu lava va nga le ku ringeteni ku vona vutomi swin'we ti-athletic clubs ku ya imani vona la nga tsala ti-athletic clubs ti-gymnasia na tipoliti sengumeri nomboro yale 0860002543 ai tekeni loyi hi twa ku i khometi timhaka enhlekani ayo buthet papa mina mpfukile hi pfukile ngo bona but mpfukile a khensa but mina ni vulavula ni ri la ka bungena mabokengwini ane aye papa ni la ta nghena ka makela ya xiphiqo xa mati liyani ma vona nkulukumba loyi a nga fona ya bashini liyani i vulavula mhaka street na mina ni yima na yena ku ri hi na la ka bungeni lawani a mabokengwini ku na damu leri rona leri ri le Sterkfontein leriyani malembe ndzhaku ra ha ri na mata ne kaye ngopfu hi karhi hi pfumani na sweswi la ka bungeni a hi na mati total malembe leswaku u ka hi nga ngheni vulavula a hi na mati a hi sunguriseni la malembe mi vula rini kusukela vo 2008 nga ri na mati la ka bungeni lawani
se ya malembe sweswi swi vula ku hi 2000 loko ri tele a mi ri kona musi a ni ri kona leswo so damu leri a ri na mati and damu leriya mati va teka mati kusukela le a Stekeresiri ri ma yisa Elima hina la ka bungeni la one pipe ya leyi yi karhi yi hundza hi kona ya le Stekeresiri ya le a Elima leyi ma vona lexi futhi a xi hi wasa ngopfu i ku ri le a Elima ku na damu leri ra Alberton Dam a va teki mati ya le Alberton Dam a va teka mati ma le Stekeresiri hina la ka bungeni damu leri ku ri tipipe leti ka ti hundza ti la ka bungeni ka ri hi pfumala mati ni byeleni ka bungeni a ku nwiwa mati yo huma kwihi khale na khale hi ku ni kulele kona mina ka bungeni ene hayi ku a ni tshama kona kambe a yi tindhawu leti a hi hungasa koho kwalano a ku ri na ku sukusela khale na khale ku ri na mati ya le swiphayipanini a ku njhaka yini ku ri ma vona ku na kun'wana la va nge hi le xitandi manyunyu la hansi ka le stadium xa ka bungeni ani hansi ka le stadium a hi le stand manyunyu a manyunyu hi laha kusuka a Newborn laha garage a girawundini hi ku manyunyu la emanyunyu kwala hansi ka le stadium emanyunyu baba leyi phepha emanyunyu yini seni leyi nga la kusuhi ne le ka diza emanyunyu yini ku ri emanyunyu hinkwawo manyunyu gina kwala stadium kwala yani kwala emanyunyu layani a ku ri na mchini lowu a wu koka mati ma vona la vatsoniweni la sweswiwani laya ku endliwa leswiya swa mapasi leswiyana ni ku na mathangi layani leswo so a ku pompiwa mati ma ya le mathangileni ma kota ku yi supply ku fika ku ya fika vo 82 vo 2003 va ku transformer ku ri mchini wu fili ma vona a ka pompiwa hi mchini mini lowa wa straight loya ma vona wa petrol va cinca va faka transformer transformer chili loyi voma 2004 2005 la ku nga sungula kaka hi mati la ka bungi until na namuntlha ni sweswiwani hi le borhela hi van'wanyanini mativa ni tsaka hi ku mi nghenini n'wina mi ta hlamuserisa sweswo ma swi vona ku xiphiqo sweswiwani ma vona la mina ni nga fika ni hambana kona na Bashini hi laha ka ku a hi mhaka ya ku mati ya kwihi i mhaka ya ku lava a va fanele va mi korhokela a ve le ku ndleni leswi a swi fanele swi endliwa ku fana na ku xo sungula a ku fanele ku lunghisiwa yini transform a hi le ku lunghisiweni a hi mhaka ya ku mati ya kwihi se loko ku ndliwa minjhekanjhekisano ku fanele ku langutiwa ku leswi swi seketela ku njhekanjhekisano wolowo swa vulavurisana na njhekanjhekisano na mukhanseleri wa hina Percy Mashimzile sweswo yena i le ku yi tirheleni swinene kahle ende i le ku lweni na yona mhaka yo fana tanihi ndhavezitha ya mina ni mafinko la ka bunge na mabodlongwe ku ri ndhavezitha wa hina leyi a nga hi siya loyi a va ku i Simon Mabundza so leswo a lwa na yona i borhele mati ku na borehole ta 2 leti ndhavezitha wa hina leti a nga hi borhela swona tisisakhe a wu xavela na gezi na sweswiwa na mathangi ma kona lava va nga lomu ya nkoveni ma vona ku ya la vo Paradise va ma fikelela mati hina hi nga ha ri xigangeni a ma fiki total leswo hi van'wana hi lweza hi tiborhela kunene hi mali ya leya kambe swi vula ku yini ma pfumela ke papa ku n'wina sweswiwa xiphiqo a hi mhaka ya ku mati ma yisiwa kwihi i mhaka ya ku lava ku fana na vona ndhavezitha lava va borhile va vona ku hayi mati vaaki a va kumi mati i mhaka ya ku vanhu lava nga nyikiwa vutihlamuleri va le ku ndleni ka yini a hi swona ntiyiso lowu nga helela walowo sweswiwani mukhanselara i hi tshembisile ku ri hayi ta zamiwa tipipe letiya to na leswiya swa mavona leswiya swo koka mati ma ya i nga ri mahlule ka khuphuka ma kona a wu tiva leswo ta endleka sweswo swo tani leti ti-pressure pump sweswo swo taniya ku ri mukhanselara yena i hi tshembisile leswiya a wu tiva or swi ta fikeleleka loko mi tshembisile khansela Mashimji swi ta endleka loko swi nga endleki mi ni byela na n'wi tiva khansela Mashimji na n'wi vutisa ku hi ni ndava mi tshembisa vanhu swilo swi nga endleki bete swi ta endleka rini ku fikela lembe leri nga hela va kha va vulavula hi swona ko va sweswiwani na ku na project leyo suka kwahala vo Vuwani nyana yi karhi yi ta yi helela mixoka vo Nkuzani nyana ku ya kwahala ka njhakanjhaka halayani so ma vona a hi hetseleni ma pfumelelana na mina ku timhaka ta ku mati ya suka Nsami ya suka a tleni ta va ya Giyani a swi fambelana na ku va n'wina mi nga kumi mati ka bungeni
i ku ri ni vula mi nga hlamuseli swin'wana a hi hlamuleni xivutiso ma pfumelelana ku va mati ma suka edan'wini ra nsami hi ku sweswo swi ndleke khale ka ha ri na Professor H.W. Ntsanwisi mara vanhu a va ri na mati a swi fambelani helo na timhaka ta ku va vanhu va nga kumi mati a pfumelelana kwala a kwalani a pfumelelana n'wina ni me 12 papa ni mkesi mafinko le mabodlongweni lawana Kesi Finkos yebo yes hileswaku loko ku tsakisela sweswi loko i nghena ka Wi-Fi va yi rambilo ya 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lone FM a yi amukeleni n'wana mingiseri hi ku ye i angula a ku yini hi loyi Inhlekani buthi na bayingisela ba Munghana Lone FM bota mina minjani ikona minjani hayi porque n'wina miri hi va twini meyara leswi va nga swi vula buthi ya khensa marito ya vona a ni lava ku ri loko va karhi va ringeta ku lungisela van'wanyana ne a va ringete ku tsundzuka na vanhu lava tshamaka aka N'wamito ku na sayiti rin'wana ri vitaniwaka Taniwexe a Taniwexe ri lehi ku itlhelo leri loko ma ha ku jumpa bridge mi suka mi ri hala sayitini ra va Rwanda ri le ka sayiti ra left ya so sayiti ra le Taniwexe sweswiwana onge ti va landza 6 months va ri hava gezi ndhawu liya hikwalaho ka transform and then ti-channel hinkwato vanhu lavayani va ringetini ku va famba ti-channel hinkwato na mapapila va tsaleni ka masipala na koho le ka Eskom se swi tikomba nga ku ri swi le ku tikeni se a ni lava ku ri at least va nga endli ku fana na van'wanyana lava va nga swi endla va nga heti 2 weeks hikwalaho ka N'wamito sayitini nyana rin'wanyana vona na vona va ri na problem ya ku fana na yale vo lo na hisa xitarata then va va lungisela hi xipiti mara lava ya vona i vanhu lava va ku ri va swi tiva ku ri nawu wu fambisa ku yini va ringeta ku landzelela nawu mara loko swi ya ka 6 months va karhi va ringeta mukhanselara va ringeta na yena ku va va burisana na yena na mativa a endleni ni yini na n'wina mi wela ka vona lava vilerisiwaka se ndlana ntso khoma ntani ne loko mi khomisa sweswo ni ta mi nyika nomboro ya tatana Ndubani okay then mi ta yi teka kusuka kwalani tatana Ndubani i va ka Eskom okay inkomu khoma ntani hafu ku bela wara ya 13 nongana ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lone FM makomandela hi tweni kuma ngemsava awura ya mbiri ya ta va yimisekweni nhlekani Etsari nkowankowa giyani le kafani uyikuka kahle eka 92.6 FM Munghana Lone FM makomandela la ayisukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ukayelele eka Afrika wa vulavula hi sunguleni la vamsanda eka timhaka ta loko mi kha mi famba mi vona loko te president ku ve na van'wana va nga vula ku kumbexani n'we ya mi vona ka mi kha mi khandziya helicopter yi ri ya mfumo kumbexani hi byeleni n'we hi n'wexe ku kahle a mi fambisa ku yini ni fambe movha ya mina kusuka Polokwane ni ya Achakhuma ni komberiwa ku ni heleketa president a xihampfhuka ma xi na vayingiseri a xo va xilo lexi mina na ha xi navela ku xi khandziya I think ni hundzile ka nkarhi walowo valavo va vulavula hi mhaka ya ku tiyindlu ta vona ti tshamile a ti wangi swa ntiyisi kambe lexi xi nga xivutiso sweswi i ku loko mi komberiwile xihampfhuka lexi mi famba i xa mfumo kumbe i xa president ku na lexi va swi vitanaka separation of power muhaxi na vayingiseri xa mfumo wena xi fambisaka president u lava ku ni byela ku a wu se swi tiva ku president va fambisiwa hi masocha u lava ku ni byela ku a wu se swi tiva u ri muhaxi ku sukela khale so so loko no lava ku vutisiwa ku i xa mani ni nge swi tivi mina because I mina pilot a ni mina hi mina ni ngo kumberiwa ku ni kandziya leswi vulaka a xi nga ri xa mfumo wena u lava ku ni hlamusela ku i xa mani kumbe i xa mfumo a ni swi tivi muhaxi na vayingiseri ku i xa mfumo kumbe i xa mani kumbe president vo lava xa vona mara mi ngo fonela kwele ka ofisi ya president mi vutisa Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula makumenharhu na timinete ntsena ku bila wala ya 13 hi ta tlhelela ka Ambawula ne ya twa ku kahle Ambawula ku fika sweswi xiyimo xi famba njhani ku endleka yini xipano lexi nga Ambawula va ta hi byela ku kahle ku le ku endlekeni ka yini hi ndlela yaleyo se hi ta tlhelela ka vona ku nga ri khale kambe himani sungula hi twa vayingiseri lava hi nga na vona la ka nomboro yaleyo 0860 002543 n'wana miyingiseri hi loyi nhlekani
Botpet minjani? Buta mina hi pfukile, n'wina minjani? Ya hi pfukile man. Akhensa but. Ya mi nge ni vula loko mi sungula mhaka leya ya mati ya madamu. A ni ri kwala henhla ka Medley Thaba laha. Ni ka ni ku no kota ku nghena ni ta ngasaka mara khale nga ni foyina pe. A swi olovi ku nghena akhensa loko mi tiyiserile makwavo. Manga mi nge ni vula leswi Botpet ni munhu un'wana loyi a nga vulandlerisa swinene ka timhaka ta mati especially ka Medley Thaba. Yeah. Ya tixitapa za Z2 na tiva ku yime kwini sweswi. Mara mi nge ni pfumelana na n'wina ku loko vanhu va nga ma kumi mati no Bloku, Ximawusa, Blankwater, Rotterdam, Olfantshoek, Magoro a swi yelani helo na Nsami at all because Nsami yi kuma mati eka Medley Thaba loko eka yi hefemula. Loko sweswi ro tala Medley Thaba ku na ku ta hefemulela kun'wana fane hefemulela Nsami yi ma humesa ya Kruger sweswi ya sweswi until Mozambique. The problem na is system in place. Khale na khale a ku ri na leswi hi nge ti-reservoir mathangi. Yeah. Ne le madorobeni mati ya nwiwa kusuka mathangini. Leswi sweswiwani swi nga ha ri ku endlekeni kusuka Medley Thaba. No mi kombisa Botpet loko va pfulela mpahlantswa mati Medley Thaba mi kota ku nghena aka thangi re le ka Ababango. Ri tala loko ri tala vo ma pfulela ya famba ku ya kwini ya nghena ku na vana mhaka na swona. That's why mi kuma ku tindhawu ta ku fana vo Blankwater, Rotterdam, Olfantshoek, Magoro ti nge makumi kumbe Tiyani ti nge makumi mati because laha ti-reservoir ti fane ti nghenisa mati va ku mathangi yana se ya tela a hi pfuleleni mati ya ka vanhu a ma ha ri ku ngheneni and why now because va ta pfumelela mina vo Gideon Bashini kwala vulavula na vona ku ri khale ka khaleni tiko rin'wana na rin'wana ku ri na munhu a pfulelaka mati either hi le michinini kumbe ya ka reservoir a ku na munhu lama controlaka va ku sweswi wena u le ne Bloku ma control ama ngheni mathangini loko ama control ma nghena mathangini mathangi va tala va ku thangi ri supply ka Ximawusa ma pfuleli ma famba na because le ka high capacity ya nghena ka Ximawusa va ku okay ma pfuleli nawu sweswiwani ma nga ha ngheni kwala thangini ama hindi ma ya Blankwater ma nghena aka ti-reservoir just like that. It's a system in place and ku nga ha tirhi system nge ma ku mati sweswi mati Botpet mi nge ni va byela va nga Olfantshoek na Matiyangu ku ri mati ya le ku hlantswiweni na Medley Thaba and va hlantswa mati ya ku ringanela mara problem i ku loko ya pfuleriwa a ya chaneriwi. Loko nga chaneriwi a ma ngheni ka ti-reservoir loko ma fika a tindhawu tin'wana mati kuma ku ndhawu leyo ka enhlele ma ma tsuma ma ya tshama kona loko dyambu ri pela va mati ma herini a ma fikangi kun'wanyana. It has nothing to do in Nsami they sala ku swa Medley Thaba ngi ko lomu ya ka vo 90 no swi nge ni huma ko kwala ku la ntaka mina loko va fika ka 100 ba ku teka mati isa Nsami maswa Nsami na loko yi tele boya ka hi formula yi tisa ko lomu yisa ko mara a ku na loko ma vutisa va amlo va ku ku pfulela mani mati ku ra n'wina mi ta kuma ka ku na munhu va pfulela ku mati swi onhake ku swi vula ku loko a hi nge hi fanele hi swi lulamisa ku fanele ku ndeka yini ku fanele ku hi ya ka vakhanselara kumbe hi ya ka tihosi hi ya kwihi ku ndlela ku hi kota ku swi tiva ku okay sweswiwani ni mina laha ni nga khulela kona ku le ka Manghena purasini i miti ya ka hina ntsena leri ra ku a hi ri hava sweswo swa reticulation swa ku mati hi ta ya kuma swiphayiphani swi ku yinini kambe loko ni ya xikolweni a hanya Nkuzani leyi nga hanya Nkuzani sweswi a ni swi tiva ku Nkuzana liya hinkwayo yi na swiphayiphani a swi tiveka ku thangi leriya loko ri tele tiko leriya hinkwaro ku na mati kanjaka a swi fambisa sweswo hinkwaswo hambi ku le ka Bungeni va vulavulaka hi kona se kona ke yini system yi fike yi onhaka kwihi onhaka ku mi kume swilo leswi tshamisekile ivi mi endla leswi a hi xilungwini ku to drop the ball mandisisi mi tshika bolo yi khunguluka yi famba loko muphapara ma ha ri na yona because mi nge ku loko mi kuma ku a ku na munhu a controla no mi kombisa ne Bloku ane Bloku i kona munhu a tshama ku thangini 24 hours loyi loko mi fika mi n'wi byela ku pfala kwalani kata mathangi a nga ma pfala loko mara mi ya ka Ximawusa ku hava na wu loko mi ya ni a Blankwater ku hava na wu loko mi ya Rotterdam ku hava na wu lava a controlaka mati ya laha a ku ri na vanhu valava a ku ri va crabs a swi tiva ka Ximawusa ku na nkulukumba va ku Xikumbana kumbe ku nghena n'wana va ku Jomo hi a va controla mati lama va swi tiva leswi va le ku cheleni a thangini loko ma swi kala a pfala laha wani ya kota ku hindza ya kwini ya Blankwater wona le Blankwater ma channel ma ka reservoir loko ri tala yi pfala ma hindza ma kwini ma Rotterdam ya tarini humesa mati ya lama mi nyika vanhu se ni pfuneni ni salele timinete timbirhi ni pfuneni laha ni lava ku kota ku twisisa ku hi ku ni lava ku hi koma xintshunxo la buti wa mina a ni khala a hi rila hi ku hi hava mati hi swona swi endlaku mati ya nga humi se sweswiwani hi nga laha madamu ya tele ku mati ya ta kota ku huma ku fanele ku ndliwa yini namuntlha sweswi
ava make sure ku mati ya chaneriwa number 1 ya suka ababang ya ngena thangini ya suka ya ka mavusa ya ngena thangini ya ngena no bluka ngena thangini ka ximawusa ya ngena thangini blank water ya ngena thangini Rotterdam ya ngena thangini olfan suk ma ngena thangini ibe mi pfulela mati vanhu va mati ndlela leyo leswi vulaka ku swi lava capacity lava a va tirha laha ku controla mati lama va swi tiva ku ri mi thangi se ri tele se ni le ku pfuleni mahinda ma blank water a ku ra mi ri tele ri le ku pfuleni ya a Rotterdam handle ka swona both mi nga ri va ku tiphayiphi letiwa ti breachiwini somewhere loko mati lama ma fika no blow no blow va ma kumi hinkwawo mi kuma ya kusumela ndhawu ya yi 1 ntsena hi mhaka a ma ngheni aka reservoir ma fika ma bypassa ma nghena switandini mara kun'wana na kun'wana both hambiloko ma joni mati a va vaniwa ku joni ya swi ka ti-reservoir ti-reservoir ti nga kula ya ku ri purpose leyo ku ri i ta kuma mati hi full capacity ku ma pfulela ya ta kota ku fikelela vanhu hi nkarhi nyana wun'we hi nkarhi wa ntsongo masita a va tholi vanhu simple as that mati ya kona ni va byerina leswi a ni ri na hlungwane ni ri na nkuna laya ni va byeli ku a ma ha ri na ka xivhiko sweswiwa remember ma say that you ship in or you ship out simple as that inkomo sweswo loko ku ri ku mpela ku ri xivhiko ku vanhu va nga kumi mati impela ka ha ri hava madawu ma tele ya ta fika na le ka vabashini 0860002543 ni ta ri teka riqingho rero kambe sweswi ni hundzila loko ni vuya hi ya le a Mbawula ne ya twe ku endleka yini ku fika sweswi mi ta tsundzuka ku xipano xa swa risima xi kwele se kambe ta vuya hi yisa mahlweni hi twa ku Mbawula ku endleka yini kambe sweswo hinkwaswo a ni ta ka leswi ABC eka lembe lerintshwa na Laduma Hardware kuma heavy duty door frame hi 299.90 ntsena, Laduma heavy duty wheelbarrow hi 599.90 ntsena na 100 liters ya solar diesel hi 4,999 ntsena. U lava xikweleti kuma ku fika 500,000 rand na Capitec eka switolo swa hina hinkwaswo. Capitec i muphakeri wa swikweleti la pfumeleriweke na FSP. Ku ni milawu na swipimelo. Laduma, you save and score. Dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komba ndlela mingisero wa mina sweswi ni nga ku byela ku hi 20 timinete hi ta va hi ri a Mbawula ya twa ku xiyimo xinjhani mani hi twa ku va ri yini Mbawula a Mbawulo aye bote phate n'wina vanhu lava hina impela se ngoki nongo ni twa ka ri sina munhu dyavo hala mupane hele hey so vula hina va nhlonge yo nyenyela ai nga taluka ai kaketsuka au ka fanele nge hlamula amatsangweni ya ku nhleka ni ri impela mativa n'wina impela mbula swona inkomo sesiyana ni mahlweni inkomo but phetty khensa kamukeri ka nongonoko wa swa risima vitani khensani papa inyango ntshame na Prince Malaji ba ma HWA engineers a Phalaborwa a ni ku ni swihundzisa na swona sweswo va te a Mbawula ka siku ra namuntlha loko va twa ku huweleriwa moyeni ku hi ri hi seketeleni va ku na vona va ta seketela hi va amukeleni moyeni avuxeni no mamukela ka Munghana Lonene FM. Ahina khensa ku amukeriwa ni xeweta vayingiseri xikan'we na vahaxi. Mi twe loko hi kombela amoyeni ivi mi teka xiboho na xayi ku va mi va xiphemu xa siku leriwa ra namuntlha laha hi taka ku ringeta leswi hi kotaka swona. Mi nga hlamusela vayingiseri va hina ku n'wina leswi mi swi endlaka mi swi endla hikokwalaho ka yini? Okay, hina tanihi HWA engineers and project managers hi kumeka hi ri ku tirheni within Greater Giyani municipality xikan'we na Mopani hi ri busy ka ti-project ta water reticulation hi ve na ti-project to ringana 37 ka 37 about 35 wa to ti-complete tin'wani ti above 90%. So hi twisise ku loko hi rambiwa hi ta haleni hi vone swi fanerini ku ri hi ta endla a kickback hi va hi karhi hi seketela pfhumba leri nga kona leri nga sapotiwa swinene hi Munghana Lonene na timasipala ta hina na khensa. Nkoka wa kickback tanihi laha mi nga swi veka ha kona n'wina i yini ngopfu? Haleni hi te na ti-food parcels. Ti-food parcels ta hina ti endla 100 swi vula ku ri ta va hi karhi
hi nyikela vanhu vo ringana 100 food parcels. Nkoka wa ku va van'wamabindzu na vona va hoxa xandla kumbe ku phalala loko ku ri na timhangu ta fana na letiwa i yini? Ni vona swi fanerini, nta rhandza na ku hlohlotela na van'wani ku ri avati va ta pfuna loko ku humelele mhaka ya ku fana na leyi. A yi lavi munhu un'we ntsena, munghana lowunene a nge swi koti a ri yexe kumbe hi ku masipala tanihi ti-service providers a hi tshineleni hi ta pfuna rixaka. Leswi swi nga humelela haleni swi lava hina hinkwerhu ka hina ku ri hi nghenelela. Rito ra n'wina eka vayingiseri va Munghana Lonene FM na vaakatiko va Lambawula mi nga si mitshunxa. Rito ro hetelela na rungula message wa lava va nga ta kuma ti-food parcels. Okay, awa eri ha khensa ku amukeriwa ka ndyangu haleni Mbawula, a hi xireni leswi hi nga na swona haleni, na khensa hi kombisa. Ku khensa mina Prince Malaji Mhlayisa bote phate hi khensa swinene nkarhi lowu mi nga hi nyika wona swinene na sweswo nkarhi wa n'wina mawulava sterek. Ni vula Malaji veri swi endlisa ku yini kwalano? Hi ti food parcels a hi karhi hi langutisa vito ra n'wina se ta ka hina tiye kwihi ni tsarisile mina kwala. Hawa bote phate mi nga endli sweswo. Bote phate a hi swi food parcelana ni. Ni vula ku na sweswi mpfhuka ni fikini va ha ri ku chicheni. Va ha chicha. Ini kombile ku ri kumba yaloye hi mvula. La ku nga khavichi, la ku nga mugayo, la ku rice. Ni vula na leswi swo dya nampundzu leswiya swi kona na Malaji ni kombe mi va vutisa ku le maphasela ma mi ma kwihi? Maphasela ya bote phate ma kwihi? Va ta langutisa loko mi qualify va ta makuma, va ta mitela na hoxi bazani xa Munghana Lonene. Khenseni Malaji, khensi ku khensa mina ka khensi i te va huma Phalavurwa? Ina. Kambe we huma kwihi? Ni huma Phalavurwa. Se mi tirhela kaya? Amla hi tirhela ka n'wina. Hayi ni vula ku nchumu hawa hi sungula kona. The charity begins at home. Thank you. Khensi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM kusuka le Ambawula hila timhaka ti nga le ku endlekeni kona ka vula. Xitsonga xi vula tani xi ri ku katekile voko leri nyikaka ku tlula leri mukelaka. Ma swi vona se loko mi hlangana hina hi nyikeni mi ta kateka mi ta kateka. 0860002543 a hi kandziyeni la loko se hi vuya ni ta ri teka riqingho rero ka 0860002543 hi ndlela yoyeleyo. Mi nga rivali nongonoko dzumba ra mina wa landzela kambe ke sweswo hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nhongo timina ta iseba ora yambirhi a hi twaneni lava nhlekani a hi botomini a mi ndi vulavula ka leyi ngo poti botet a hi kha hi vulavula na matswala man'wana tolweni ku ri no na rixaka lera hina a pfaleliwa ku yini botet na ya lamula la ku hava sweswo mi la ku tlanjari na ku lamula na ku namutlha ni vheta ni nyika vanhu xitshunxo ne ha mi ku rata botet a ku na rixaka leri hi nga pfaleriwa botet ho ti tlhava hi tlhava ho ti gonyola tihlo ne botet loko swi endleka okay ni nga vula ku cabinet leyi ri kona ka government leya khale ya n'wexivongo a ni tivule ku ri ke ni nga va ya ha ri kona botet swilo swi sunguli kwele masunguleni loko ku tsakeliwa ku ta ka xidemokirasi loko tatana Mandela va huma jele ku cinaciniweni a ni tiva ku ri vo 9 February hambi na xikolo nga ka xi dyondziwaka ku cinaciniweni hi cinacina hi yimbelela risimu okay mono ni yimbelela risimu ra go le tsanguisa huma ta khomi bajinani or something like that i mama ka composer risimu leri hi tsaki ngopfu ku ciniwa bothete even then va swi vona ku hayi
le va tsakile va n'wi humesa loyi and a ku ri Gazakula ku ri yona number 2 something like this sungula so but why hi nga yimangi ku fana na leswi swa Gamesburg maso Gamesburg loko ti yima mahlola ma swi rhandeleni swi nga chavi swi nga tsutsumi verini they stand their feet ti nga chew because once ya one chew yi ta chewisa le tin'wana botshead evi mahlola ma khoma yini leyi nga vulnerable so ntiyiso se hangalaka bya tinyoxi bya tisuna ni swi nga twa loko yiwa kwina kwi va ta kahle va zangi va hetela na swibamu okay botshead tihosi ta hina white nga ta yima jiyani tisirhelela muakulo wa ku titiraka ti nga bedi ti teka ti-furniture hinkwato ku luyiwa wa va nga endla a va ri kwihi varhangeri va kona kamala loko titiraka ti beda ti teka ku tekiwa ti-furniture hinkwato a va ri kwihi hi lo lahlela hi botshead se vanhu va nga blame vanhu lava va nga kona sweswi ka ANC loko va kha va nikiwa xikwa va kha va toteliwa rhama va pfumelela swin'wana na swin'wana why so va blame a ni ri very va lava ku va twisisa ku i xiyimo xa ku twisisa ku loko matshamelo ya swilo ya titani a ya ta lava ku vanhu va hleketelela lomu va humaka kona va hleketelela va humaka kona mara swi nge eluri ku ya hi mina hi vona ra mina ne swi ta tika because loko a tshamile la hi botshead loko a ta na mavonelo a lava ku hleketelela va huma kona mata va endla va tsarisa vana va yena u na vana vangani na vana vanharhu okay wi va ta ku nyika medical aid card ya ku a ya ti-private hospital va ku nyika movha baki va n'wi chelela petrol wa ha ta n'wi hleketelela wa ha ta yimisa voko a va opposite botshead a lava ku pfuna n'wina a rilela n'wina la giyani kumbe ka malamulele wa ha ta yimisa voko a tana na gungula ku leswi swo ni swi vona ku a nge he pfumeli a mi va ta va n'wi niki medical aid va n'wi nyika na yindlu no va n'wi nyika na right ta petrol card se ai hi twini ke hi fanele ku ndleka yini hi ku vona ka n'wina sweswi ni nga kwala ku ya mahlweni a ku fanele ku ndleka yini hi vele ku rileni va swi tiva ku ndleke swihoxo kolomu ya masunguleni loko ku i swihoxo ku yisiwa ku yini mahlweni okay hi vona ka mina botshead ma vona nambu loko u tele ne mi yimi xikarhi ka nambu a ri mi yimele lexihahampfhuka xita va xi vitana xi ta koka hi tambu la a ni n'wi tsakile na mbinu nyika example xitshunxo a ku twanani vona va lava va nga na mihlangano va ngo tikhosele va rirela rixaka ra hina tikhosele a ku fambiwi matiko lama ma hina hinkwavo lama mi kumaku mepe lowo wa Gazakula leswi a wu tshamisiwana khale na khale va ku va ka hina huma ta ku ri yini sweswiwa va famba na swikolo loko ku ri na tiholo va famba na swikolo va ku a ku na munhu laha votaka vandla leri ri hi xanisaka a hi cinceni a ni nge vi a na vandla leri mi nga rona a hi cinceni na munhu loyi hi votelaka hi n'wi vitana ku hi n'wi nyika swilo swa hina a hi cinceni minceka leyi mi yi mbalaka mi nyiketeteliwaka yona yi nga tala lomu switandini loko ku yiwa lomu matixopeni mi kuma ku yi tele ku kha ku xavaxaviwa micekateka leyi a yi hisiwi ku endliwa kelukelu yi hisiwa yi hambana na yona simple botshead loko ri ke va tiyile botshead ku ri ke loko ku ke na valweli ku va lava ku voniwa ku ri no va ta tlakusiwa va lwela leswi va swilela va lwela vanhu straight a va fambi hi tiko kumbe swifundza leswi a swi tshama swona khale ka mfumo walowo wa khale va ku a hi cinceni hi vhotela vandla rin'wana hi swona swi nga ta lunga botshead se loko sweswo tana ku rivaleriwa hetekelo nhlokweni va ha to endla sweswo vanhu lava va nga le ka kwele va nga le kwele timithini ti hlengeletaniwa va ha to hoxiwa gwinya non'weni botshead va miyela va ku weki nemetwe swona botshead inko 0860002543 ni sala timinete tinharhu hi nga si fika makumu na nongonoko lomu rhandzaka swinene a hi amukeli van'wana va ri i BGM a hi amukeli n'wana mingiserelo nhlekani inhlekani khalanga minjani epfukele hi nga vona buti hayi hlayisekile swinene khalanga akenza na a ni la ku phawula nyana ka ya question ya ku xana vatsonga va nga va treatiwa tanihi ti-state children na ndzeni ka vandla ra ANC loko se swi ta ka this intra-party leadership contest so loko ni yingisela kahle khalanga na swi teka njekajekisano leyi nga kona van'wani va kombisa ku vurhangeri byi hlawuriwe based on ethnic identity kambe byi hlawuriwa hi ku ya hi vuswikoti leswi ya hi xilungu va ngo i capacity
so mina problem leyi ni nga na yona laha ni khalanga hi argument leyiwani i ku implicitly yi va yi kha yi vula ku eka swirho swa ANC swo vulavula ririmi ra mina na n'wina leswi nga tshama swi va kona na leswi nga kona sweswiwani swi vula ku hinkwavo ka vanhu lavawani va hava capacity na mantiviki because loko mo langutisa khalanga issue ya ethnic identity a swi possible ku hi nga yi divorce ka mhaka ya tipolitiki khalanga everywhere you go mhaka ethnicity yi tshama yi ri sector yin'wanyana ya nkoka ngopfu ka mhaka ya tipolitiki loko mo langutisa province leya KZN for an example the only time ANC yi nga kumeka yi hetelela yi kota ku va yi teka vulawuri bya province leya yi kuma 50+1 it was in 2009 after loko president Jacob Zuma va ta va hlawuriwile 2007 va va president ya ANC and xin'wana xa kona khalanga loko mo tshami langutisa jini ya the late Collins Chavani may so rest in peace loko mo langutisa after the unbanning in 1990 ya ANC nkulukumba Collins Chavani na Joel Nechitenze a ku ri vona coordinator na convener ANC eka province ya hina kambe endzhaku ka ku seva malembe mo tala swinene eka province ku vuye ku humelela leswi nga swi vitanaka i strategic exclusion lava nga yisiwa eka national ku va nga vi threat eka position ya premier aka xifundza xa hina xa Limpopo khalanga ka provincial leadership Amerikwi ni vula ku Amerikwi boto wa mina vona nkarhi mara mga ta na timhaka ta kahle so mi ta hi nkarhi lowu inkombo to mina hlayiseka na kenza nokona lowu humelesiwe ncindani Eric Mabasi ya warambiri henhla ka nhloko mbana siku lena na mitiphina ku yingisela xitichi xi ku ya mahlweni ani mahungu ya misava hi lawo na bonge